Mayamba Kurumzari adon ang Impact News ni Raj Nongthombam Manug Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayambu taram lokchari haukiba September gi tang nipan da Delhi NCR region natraga UP gi Noida da laikidaba uripok achom lekai dagi Pravish Chanam gi misi gi matang da maruina hariba numit tarik nipan sida sikibdina te tarik nipan sida mahaksi Noida da concert ama musical concert ama yaugani yenguni haidna mamanav singa chakraga hariba numidang asigi pung mapan makai tabada dagi thiba khangkidabani aduga nongalaga tarik mapan sida mahakse hospital amada masak khangdaba miyo kharasingna puklami aduga masak khangbusu yawi hari Dr. Amit Kobam yo emna su puklami habi wapunsu leri at the same time music concert toriba kangbu singa dunasu mahakse organization adunasu mahakse hospital de admit tormi habi ki wapum dilai aduga hariba tarik mapan nipan da puklamaga mapan da mahakse laikhidre matungda mapan simakta da imungi adagi mamanaba singna maki kogi mafum aduna kon bahai tare knowledge park police station Noida gi masida koina missing report ama thaga khare missing report se tarik mapan da dum thak pani du hare ban misida makse laikhidre khangdabni na makoi dima adwaina ma khare da thak khimne aduga tarik 13 da imungda makse laikhidre habagi report lakhi adubu tarik 13 me da report lakku matum se makse tarik 13 da magi masasi identify to bangamdri haiduna maki cremation habdi aroi mathong mangam pantokre habagi wafum lakpada imungi miyam da yamna pen da bagi wafum laikre aduga hauki banu mitkarani asida su Manipur da su aduga Manipur gi mapan da su marwina Delhi NCR area da yam kanna hariba misi asida CBI gi inquiry chathan bi haidun yam kanna khongjang changseli aduga Manipur government gi site su tawya bathabak paikat bi haidun yam kanna pressure tawri aduga ngasi mo Manipur government gi maikai dagi additional DGP promote asthana si hayeng Delhi da khongsan khenab gi tamak DGP gi maikai dagi haibatare investigation se yahon gi tamak additional DGP bu Delhi da chalhalani haibagi press note na chingba su thol khibelere hairiba issue sigi matang da kharaga hena kogi khanani nagi tamak Impact News ki studio links and library basi joining us tonight on Manug Hutna hairiba misi asibu yamna kupna kogi Manipur khatana tana hairiba laikhida ba mafam Noida tana chalaga yam kupna nakshin na yingbiriba dugumlaba ko Indian Red Cross Society Manipur gi secretary biriba Dr. Yanglem, Mohen Singh, Mohen Butaramokchari, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Oibre Boja CS Bijoy ni Uza Bijoy Butaramokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. Atu ngasi ki thoramasida Pravish Chanam laikhidra Pravish Chanam gi mayam bahai batare Ravikanta Chanam su yauga tabne adubu lambi da traffic jam leibadagi nong chubasina maram moiduna yoksalpa ngamdabagi khudong chadab leire hek yoksalpaga koi Ravikanta Chanam busu discussion asida saruyana bagi tanjada log jage adubu ahan ba question si uza Mohen da lakchagi uza hojik mayam na tongan bas speculation su tongnari adubu speculation adu da laktre sida tarik nipan dam hak thi bakangki da badu ko mapan da hospital lere me footage amasu yam kana hojik online da mayam se yengnari adubu footage tu da CCTV footage tu da video dru uri se mahang ayuk ta hogalaga leramba adaga numidang waram da mu Sina pusalaki budi uri adu man hospital dagi thoki basu ude adu koi pau report ta phangmatam da mase hospital dagi thokraga kilometer bu padre 500 meter ki manung da have ta range da hospital sigi manakta sirgal lermati pusalakpani madusu bullet da thomam bani habi wafum na chingbulai taseng na masigi raw footage hatar hawbadi ki loib phawbagi numitu ki footage su hairiba video sida di ubna te khara makai glimpse have tar mate ngodan uri taseng na karmain tau hibano kari tau hibano zan de kup na mafum drusalaga su yung birubni na ketang pari thambiu si tang trahum doi de thungbane ek thungba knowledge part ki OCC ra interaction tawi khoigi Ravikanta Chanam kangbu maya Manipur sata tara kun muksu lerami raida OCC da ina CCTV gi footage singsi moigi event sigi interest story ba Amit Solanki hebesida haira khoi loba ya ga rain haineri se yani ko ni to ni sida suddenly Amit Solanki sina khoi OCC da phone tore nogi mangkhi ba ngang se doctor abuna pusal laga hospital na ming chen dharam badagi hospital ne phara thokre ba pau sini tet kya da thokhi no ri khangdi adigi adu he ta ba ga isi ma ga chamina gi ba angang aso sigi leibam du sale sabdane enclave ta Malam deh mamanam sida hangi, mamanam sing sida masih greater Noida da, polis na kau nusa kani hebeni, hebra ini mui greater Noida da di lakti ni polis station deh ni ilai sihar kan sida mama ga mui mama maga, kalau trisa thoki hebegi, dari mana yang ngai rakas dari ekti cak sadam ni mapan tasala kedol mina warisan ni, mui mama ni heba ma, mapi council gi advisor ni hai, koi jam ni har heba ma. Phone tauraga khoi sumaina yorokti edu taure hebe hairaga hale nongalaga
14 sida amuk akhoi sachi somsong khaidok na thina si ma swai da la me be paw le no yam thene ngai sida nithari police station chowki heba sa ma sida khoi sat la hange ma sumai na dead body ma khungat le ba noi na khulle heba paw phangi si akhoi angang si ka man na bra hai na moi da so to sida constable lam na ngon de sidi khoi ngarang poloi thokre ai khoi poloi be auri na confidently moi na pol một team poloi de gi photo ga utpu da sana re masidi atei angang mitei chali ba sat me am sam emotionally hongning ba saukat pa ngara thira ga noi poloi thom ba kai da to busra yam khanna launa da to na re adigi media me am su ko khole adigi hujiki police chowki tu control to ba noi da sector 2 gi police station da khoi si sat le han ba da di hujiki rakesh babu ena chowki sigi in charge se esai sina angang sigi loksel la thanamba phurit khongau si pu hro lo hro be hairam me ba khalo de adu matang hi dai na mayam se lao se ne pungan hum ko bu sida angang sing sina media gi kari ko re da na dom da tau gi na theng na sa le moi se theng cha ka da ri pirak tre ba hana lo hairam ba se a ko te evidence we re ne matang hi dai no ngai ta da kilometer kun tham mung lak pa greater noida gi spc suniti by episode unare chale why there is lack of communication between the two police stations under the same district in the one police station knowledge park this missing boy's elder brother filed the missing report on the same day Nithari police chowki took the dead body and took the hospital and hospital declared broad death and they handed over to mortuary. Post-mortem was done on 11. Okay. Then after doing post-mortem on 11, after waiting 72 hours, they disposed of the body on 13th evening. Why so? There has been lapses. I will take action. Inquiry has been done, and from tonight itself we will take action. Next day, 15 gi phonga ko sida moi officer mari mga suspend tawre hela phonga ko regi further suspension se next day so muga tawre ba so far I think they have suspended 5 police personnel. Okay. I think 3 or 4 of them are SI rank and some 1 constable rank. The problem, crux of the problem lies that the crash message of the missing report, which should have been circulated by say 10 or 11 did not circulate, did not reach the Nithari police chowk. Knowledge park police station na dumag namzala lai gre missing report. When it high, but it has not reached the this one Nithari police chowki. The Yoramdre. Again, Nithari police chowki also should have circulated or sent the crash message of the finding unknown dead body. And they have not published in the newspaper or any other media. Okay. That we have got some unknown body lying in such and such area. If the party doesn't claim within such and such that, we will dispose of like that. That is the usual formality done. That has not been done. That is why our boy was disposed of as unclaimed, unclaimed body. Okay, unclaimed body in Heduna September disposed of crab. Matang che koi Ravikanta Chanam koi Lakidraba, Pravish Chanam gi koi mayambasu yobire. Ravikanta Lakchagi Hamta Ravikan Hariba Toromsiki Matang, Totoxi Matang, have the Noita, Totoxi Matanga, Oza Mohen Wari Zakra, Libere Maruina, police key station Manunda, communication gap, Town Lerambagi Walkmans in Yadu. How family in my case, even PSC publication committee to same, my absent on one Bakoi CBI propped on behalf of the Manbudi lady. At the Tassing the family, the Yam and White Riba, Wapum Sikari Nori, whole incident is it. Thodo puna maki manungda koina imun oira khwai dungai jadabje maje family akoina missing complaint thangkala matungda ba moi police masen phaunadre adui matungda legidraba haksang adu magistrate amagi permission am yaw tawbiram de khuju penja gadabane adu police na moi masen manaraga dum dispose to bigebje siam nongai jade tang mapan da koina missing complaint tawraba matungda ujiki tang 32 jida hadi matam yam sangre police masen su phaunaramdre adu si kitang nuai jade duga yumda
ima baba ju accident amada kitang thodok thiba du masa sok pada laibanina mama ju ujik hogot pangamdri ado aina asumdagi pause khanga kamaina yumda tabgitagi khala khala lai marak sida hamuksu haksang nanaugi haksang ado adusu phangdre dispose tawbna hangre ado si kamaina moina achouba amagi permission yaudabia tawrambasi kamaina tawbno habdo sum Manipur government de gai thigana ni ado Ravikanta isamaksu Delhi da dum laibibra sigi whole incident thok matam sida hoi ai dagi tang mari da Delhi changjabane coaching yauna bagi do nanausina Andhra Pradesh dagi Delhi chang pajai ngonda dada ai Delhi chang pa yai na hairame adu lakbadadi ai ngonda di hairaktre aduga mamana bajinga tang mapanda ai ngonda pau pirakpane san to dana mang khre thi phangdre habadagi aisu adu numitu dum chalaga police station da chala complaint adu tawjaruba okay numitu da tarik mapan sira dum complaint tawru habane du tarik tara mari sid information si phangduini magi keno se cremation tawgre habase okay adu bu matang sida lakchani gi se hojik mayam tonga tonga speculation habatare maru oina social media ra speculate tawri ma ki misi si police amadi hospital gi yam chauba labs amadi uri maramudana police amadi hospital gi natraga doctor singi mayam se manaraga masida khoi gi organ trafficking hai tar organ lokhoga atopadi yon thopagi adumagi su yamna chingnaningai oi habi wafum dile family ma kai degi mayam ba moina kari adum chingna ba lebibra hari wafum si karai phawbam chumamba yai natraga chumen khanbi kari habini ai chu dum tang mapan dagi punna maga silona yarak panina hariba hospital amasung police station pulap se ai di yamna chingne tang trau smai to dana tang traum doi no metsida koi sar Mohen ju no mitu da thungare aduga koi punna police station da lai kanda hojiki hariba video si tholakpane ada koi hospital du da lai male habagi asa da koi group khaidok naraga sain chatna bane akoi hospital chatle adu chatpa kan sida hojiki akoi hange sain to dana sumaina noriski macha ma lakpra habado moina hoi adugi la ame adubu ma sain to dana man tang mapan ge ayukta discharge to green hairapne aja koi yaga di city footage so yenge kana gumba topa mi la ka logi bra habdo adu yengjage na yengba kanda di mathanda thokbo oilerme aduga tang mapan thokhi tang mapan thokhi tang traum doi numita koi aduma la ga ayukta ma thokri haire do second time amuka police na PCR van da pur lak pa sigi wari si khoda haidok pi de moina adjust adu thokhi de hanjalak tre khatani ba khoida haibes adu main tawdana haibadagi thokhi habda khoi mapan da thola kanda hostel mapan thola kanda local sala hang ne khoi kamai sain tawdan notice ma sama si photo de yausi ubi khang u gibra leibra na moina hoi sida lerame ising thame paisa yaude habdagi hayeng pirage haraga chatki na haiba adugi timing pung 3 makhai dagi ma thokhibjina nungdang waram saisida pung marim khai manga saisida mu sina leram sigi marak sida kari togibeno haibje mayam hoji phawda police na bo chapchaba piba ngamdri haitare police su clueless ori aduga family ti ka hena clueless oi badana tana yamna nungai tapa situation amada ne hojik leisi adubu tanja sida kogi hairiba footage online da hojik khara makai mayam da phangnare mayam yengnari yam kan namasida mayam tonga feedback comments binari masida mayam haini si mahakna magi phone si mamana basing da lehore magi wallet su mamana basing lehore magi ID natraga magi mana phone to wi abase kem da leitre hare adubu mana magi masagi number da phone ga toraga mamana basing da atai number ningsing da batarga su mamana basing da kananom da phone ga wire ga natraga hospital gi number da phone ga toraga ai sida leire hai bagi information si piram drip si karigno happy question hangi mahak hana Delhi Noida hai area si da toina lakta bara han balaki boidura kitang mangonda dugi zaman novel leram dong malen khambi bra kari havini ma dum ma palam dum chawre ha tare Andhra Pradesh dum tame pi na dagi aduga Delhi da su chahi ani mu gi chang leire aduna lambi mang ba loan phauna da badi mon da dum problem di kem leire khande aduga haiba mamana ba sing sida phone ga wallet ka le hobaje ai khoi ju sing chingne moi ahum chapmina ba du da phone ju ki haiba moi lamina ba asok aduna pa hobani mamana bani mana ke laudana phone ro ta hogani habe passion bi jam nongai jai dogi de duga moi chapmina raga phone amana phone ga wallet ka yahuda de kitang ngai biramaga police anak pada numitu tum popim de kitang nongai jani ko aduga haiba phone number se mamagi phone number ma pharam gani khale aduga masai number je pharam khale adu kai gumba ayuk to thola ga phone tawta ga di masagi phone da on tor kari ai khaje kan hal mama da ma phone tor ai Delhi de lai hostel ma lai re to ma adu ka su hire re khale aduga tor tai my phone number duna phone number ma gi sida torok pra haiba du gi damak ta khoi Delhi police ta khoi han to da phone gi record lokhat pi ona khoi haijagre okay
मधुगी दमुक्ता फोन की हाइदे अरोइबे न माकी फोन दा कना कना कॉल तरो मी हाइबे की डिटेल न चिंगला खोले हमनी मतांग सिदा खोगी मियाम ना हुजिक पामेसे मणिपुर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हाइ तारे खोगी नोइडा पुलिस न तौरिबा खोगी हुजिक फाउगी ओइबा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से दि मयाम ना पेना दबा मरुइना फैमिली द पेना दबा लेबनिना मसिदा खोई मणिपुर गवर्नमेंट इंटरवेंट तौरगा मसी सीबीआई द फाउबा सिनहनबियु हाइबगी डिमांड जनि तौरिसे अदु हुजिक फाउगी ओइना मणिपुर गवर्नमेंट की साइड ता मणिपुर गवर्नमेंट हाइ तारे करी करी मसीगी एक्नॉलेजमेंट है नॉलेज है कराई फाउब लेबीरबगे कराई फाउबगी नॉलेज लेबीरबगे कराई फाउबगी एक्नॉलेजमेंट तौबीखरबगे हयेंग हयेंग मग एडिशनल डीजीपी थागनी हबगी पाउदी फंगजरे अदु नतब करी करी लेबीर ओजा ओजा बिजय लाक्ते नो होजि मकी वना होसिकी युओ खोगी कनोसी लेबीर आंग प्रविश चनम जी लेट्रेना खंगकपसे सिदा 14/9/17 दा आइजु लमेंद लेबनिना ओरिबो किसिदा समाइन तौरेन वावा लौनरबसिदा वै जेसी अमा सेमे से आइजु ngताना खंगे अरे हारिबा जेसी सिना नुंदांगी 14 गे 9:30 दा अखोई ऑनरेबल सीएम गी बंगलोर चलगा उनै अरे सीएम दा पाउ अरे मखोई पेन दा मयाम होसिकी ली वारी मयाम सि तम्मे तब मतुंगदा इमीडिएटली मणिपुर की सीएम ना यूपी की सीएम दा टेलीफोनिक कॉल तवी अदगा सीएम अनि सिगी डायरेक्शन मतुंगिना अखोई डीजीपी मणिपुर की डीजीपी ना यूपी की डीजीपी वारी सानाले वारी सानाना मतुंगदा नोंगालगा ओइरंगनी होजिकी नोइडा एरिया सिगी मोइसे एसएसपी हाइब्रा डीसीपी हाइब्रा खंगद्रे को सीनियर एसपी एसएसपी हारंगनी अदुना अखोई मणिपुर की डीजीपी दा अमुक फोन तोरेबो अरे डीजीपी की डायरेक्शन सोना कन्ना मसी यम सेंसिटिव ओइबो इशू नि अदुना खुदक्ता मसी इन्वेस्टिगेशन ची यम प्रॉम्प्टली अदुगा डिलिजेंटली विदाउट एनी होल्ड तोबियु ना हाइगी ना एंगोंदा तोइना पाउजी फंगजेबो अदुगी नेक्स्ट स्टेप ता अखोई डीजीपी ना हायर मतुंदा मसी अखोई मणिपुर की एडिशनल डीजीपी डॉक्टर प्रमोद आस्थाना आईपीएस मा मसामक हयेंग थाबगी ऑर्डर थोकना चलिसे आइदी लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट ना लफुम थोपा कनो द ख्वाइदगी चाउना थवाय यावना लौराइना खले मरमदि ममांगना सुमाइना मपानदा अखोई मैती मसा मणिपुर मसा लेतब थोकी कांदा अदमना हाई रैंकिंग ऑफिसर अमता ऑन द स्पॉट थाबसि यावगिद्रियेबा से मैक्सिमम अखोई डीएसपी मा इंस्पेक्टर मा एसपी मा सुमाइन तमगिबको अददा अखोई याम सीनियर आईपीएस ऑफिसर अम थाराबनिना अरे हाना यूपी की सीएम गा अरे मोई वारी सानकी बनिना होजिकी सीसीटीवी फुटेज करिकरा मयाम फंगसे आइ इनफ लिट ने खंगे मोइना तौगे खलगदी ऑल थिंग्स अनकवर तबो ngone अदगा पुलिस की अमदि होजिकी हॉस्पिटल सिगी लैप्सेस याम लई जिदी तारि वारी जिदी लोइ खंगे मसिकी लैप्सेस द ख्वाइदगी साथिरि दी लोना 72 आवर्स मतुंग द बॉडी आइडेंटिफाई तौद्रगदी क्रिमेट तबो यायने हेता तौथोमसे पुलिस स्टेशन अनि इनकन लेबदा मोइदा कम्युनिकेशन गैप लेरंबा मसिदा होजि तोनरि क्राइम सिंगी मनुंगदा होय करि हाइतारे ऑर्गन इलीगली लथोपगी इशू याम चाउन लेदिना अदो डेड बॉडी दो फंगदी पोस्टमार्टम खोइ सिदम तौजबि याय ऑर्गन याव याव येंबा याबा मयाम सिगी मांगी बसे मदुना मदुगी लाइन चिंगना बसिदे होंग साने क्वाइट नेचुरल अदगा अखोइगी सीएम ना सुमुतो सीरियसली लोबि नि खाली अदगा हायेंग सपिगेद्रिबा डॉक्टर प्रमोद आस्थाना मानसु मसिगी रिजल्ट म पुरगा लाकनि खंजे ओके मणिपुर गवर्नमेंट की माइके दिगि होपफुल लोरि हमने तो होजिक लेरिसे अदुगा अतबम दं हाइजावगे मणिपुर दा खोगी यामना नुगाइते मी खरना मसि सीबीआई दा सिनबा खोनबा gi wapum zupal leba CBI da sinabiu haibasidi even akogi same khiba ojana sai takpi reba GSC akoi PSC haba dare public action committee ma koi no demand tawri masi gi se akoi gi noida gi police na akoi satisfied oidradi we can pressurize or request the UPCM kai gina moi akoi na singnari ba pochi lere men khalasine hospital ke no moi powerful sum lingam lener mai udna police na kai ma go slow ke no se akoi ubne soidna ge wadu uraga di moi UP government now immediately CBI sindana ba sida koi request da koi sida direct sinaba yadam ni nai ba aduga handa ki matang sida se Delhi da kai da mai tim sa lai ta ba ma to ma pan da lai da jawre aduga handa ki matang sida kayam yamna masi investigate toraga aseng botu puthopang am goda habi question duni keno da handa ikoi kedra August tha da ha ba tare koi gi hanagi ex minister gi machanu pa Siddharth su Delhi da lai da bani hoju phaw madugi मरम से कनाम तक खामंगमद्री कोई ब्लू वेल सानरूब तक लेगी तबने है तो ना अदुदा दुम कंक्लूड ओरगे लेगे अदर मणिपुर गवर्नमेंट मसे क्राई फावबा यामना स्ट्रिक्टली थबक तोरकदगे है बदुनी कोई एडिशनल डिजिबी थाबतुदी मयामना लोइने वेलकम तोरकने थाजे आई मोटे दिके नो
asagi area police noida gi delhi gi se investigation da yam haiba kam buni Okay. moina tawgen khaladi phangiba litche akhoi gi cctv footage kara phange hospital jang bokor bagi next asagi tamonu su pan da yawgi da ba ama katang haisege concert se gi thoki bagi cctv camera footage ama su phange na tai ba akhoi lagi de no pam cha si ato rickshaw tongba mi hom ji masak khangdre khara seng da na haye adu ga chamin gi phange ma se moi asolo jo kare haidno cctv camera enlarge ta yeng no expert sing na identify to ngong ngning khaleba Okay. aduga point me am de phange aduga hojik to dri si ya no matik sa ba ayo expert amana point sing de samjana ka polong ta ga ni khale Okay. Same connection sida Oja Mohen respond to binumal have you. no se doctor yengi be doctor se ai chat la una je poten sida Dr. Ravinder, please tell me frankly how you got this patient admitted. Kanana pura yeng bono because conflicting report has come in the newspaper. 17 the phone ba sida hairisi Dr. Amit Haibamna event management ki party na gate number 1 dagi disoriented condition put hoktana chan maniming tan pu bani ba hairiba treating doctors na hairiba no I got the information one person with fit scissor sarai udong to ba ma gate leire haibadagi ai gi hospital gi staff sing na stress de pusala ga go ne ta de ye mo ba doctor Amit na pusalam ta di Dr. Amit tu doctor tu sinara moidro aduni sam conflicting report ama thogle ne haijeri se adagi doctor nang ne yeng bi treatment char kai kai pi ki ba khot ki ba epti ye ger ma lo yeng halle ringer lactate ka pa pentoperazone ka pa adu to ba adagi adu da natana unknown na moina mingchen bagi casualty water mingchen bagi report me am yeng adai da report se sumai iram 7 am the patient not found in the bed. Okay. Again, 8 am the patient not found in the AM in 3 is my letter. Doctor Sida, I Doctor Nang my yang, my I told this mina disoriented serious patient will stabilize the body. I my laying Honaraga. MLC same cancer the baromatung minute 45 12:45 the MLC prepared the way. Almost 2 hours I was engaged in reviving him, in giving him proper treatment. Rimana Mohaire 3:30 am si the patient mapan toy, and the Umla who got not toy. The man he pimba bed sinica and attacked on a young Nayako. And they give hostile sidigi a man contang the footage TV footage to get talk around 6:30 the talk footage like Malay talk morning am. The question see man Magahai. I nung dang 10:30 da yeng bukan da di mai makong yet thang ba sida 3 by 4 cm go ma sa tat pa ko abrasion ma khak lei adu around 6 pm da nithari police chowki na purkan da di he got multiple injury khong jida face and others ay mo haijara ke ko UP police na diversionary stage management tawro bribe me khanjare kai no da makhoina 17 the phone busida bullet amna thomba ui aina rickshaw driver amna haire ko adu bu idi mafam sida satrami me am se interact taw tra sumaina kala pung ka da tan mi kamain tawi khana se ne ki ba lei ba hang bu khop sida khana se ne ki ba am ta leite ai sira khoi gari sem lei sai da mi ta me ne me am omjan badu ui adagi ama khak no pang khak tani phasana go na cooperation pe manung da murga market ise lai bamna aina pung aning khai da gai thogruk sakar da ma ta hote 4:30 gum halakan da lamjang me da ta le rami ala swai sidi yu ngau bam yam ta lai bini na adu aruk tai da koi khal lu de e question la kan da police ka orga hospital na puhan khibni hebese ai isa ung na phom da hanga da chatra CCTV footage lai ko pakai de yeng basida ado ai da gai na thing hebi kan am ta leite ba adu poloi thokram matung kuire matung sida 17 da tholpa Times of India da police ke source lagi gari ne thom me hebese gari ne thom me hebi ki theory do ine debunk tok je ke ba gari ne thomam tar di only one side to ne ba ko from the left to thome khale seba left ki face the sway yara ke ba left ki face and the forehead ta 24 cm into 14 cm
abrasion and condition that Pocoso area. Adegi muk lep ki sira lep ear degi 6 centimeter higalaga 5 into 3 centimeter soiling traumatic soiling haiko masimal lay say adesu yarage sinani si doisi brain de hematoma le sineba adegi si talle su yarage from the tubugi yada baman right side so omeva face okay 2 centimeter from the right eye sida se 4 by 3 centimeter ki mo tatla me so eva sida ne ina dibang tau jeri se okay gari thom so yo gari na thom ta di tungi thom yo thai sida impact le da tat po pom ba le dau ne ba angang sigi di tu mamang lom do ina so eva sam chau na so khra dani mo na so is 47 centimeter into 17 centimeter he phutam ma khai sang ba khong khai ma pak pat thai se digi ni join foxes so eva adu dedi yadre tungde thomadi tungde sokadau leba adigi so eva mong cause of death sida so isirgi aina khanjabada somewhere the bitten of blunt injury gumam tawraka utupna thomra ki tawra to matungda gari gumna ha pagla putharaga this is my hondo matardi running guy this lady thok tar su all som de sok pe ai pop tar oi ba mi se running guy de adu ozana hoji ki postmortem ki report su yeng birabni na ai photo na mo pujare report tu ki matungin report tu yeng matung hoji mayam na speculate tori ba gari thomone si di gari thomone ta bata hoji organ trafficking or ba ya organ trafficking ki di report tu yeng abni na ai pa jai krai fa bo thok pa ya thok pa ya roi okay ko wari di injury ma sige por ta bulaite ati particularly ai ne sen de focus ta su kidney se kidney both bilateral kidney are congested and tangang na leram bagi record ama ma khoi postmortem kalam si yauri aduna on record te leiri bisidadi organ missing di leitre okay organ missing di leitre marabdana organ trafficking ge mayamna panari ba organ removal kayat kumba kidney gumba kayat mayam lakhoga yonthom bagi yai habagi speculation si oram do mandi habagi koi isamang na chapiru ba koi oja doctor Mohen na takpiri matang sida ina khoi gi Ravikanta Chanam si masai oja Mohen su takpi khibda doctor harak pada sare ho ba anga amal re disoriented ba amal re madu lying khibne habne adu koi lekhidra pravish adu masare ho bagi epilepsy ki syndrome go mandi lekhibra kari oja gi report oja na haibi khibdu ta kari objection haigadra masi oramoi haibagi chingna ba nungai ta ba kari habini aina inau paje ba sana bayam pamje ma chinga ba dum chatle mamana baga dum nuti gi chain na dum toy lekai mamana bijinga adigi ai kan pet dog khar le alman walking saton toy du ngasi bo da ma ge du ma seizure le ba kam da leite anabal epilepsy khoi sare ho ko kam leite lege am healthy on le ma adu numitu da do haina toy habje ai kamain taw bono ai sa da chingna je do moi manung dagi drugs kumba tawbra adu masud ai thigana ningi ai chamina ma manab jing oira adu kaina ngasi bo da yum da ma dwan taw am ta su yaudri medical reports ma gi thai history ha ta adu ma su ma anaba kem ta leitri ma okay anaba jam ta legi de habni maraduna ngasai gi organ removal gi matang dadi oja doctor Mohen na su takpiri as a doctor am goina report tu yeng matam da masi organ removal gi posi ma leitre kidney bo ngachang na fazan le ram gi report der me habni na so as organ removal gi posi oja na oram do mandi habi wafum dileri adu ngasai hyped Ravikanta masi organ removal su oram do mali habi poti habi ki kari geno masama habi ni sai post mortem gi report tu ojan ta pir bisika khena ba kari ge thena bi ai na thena jab da ki hariba police ki marakti lapses mam je adagi hospital de moina khoida high direct confident oina haiba ngam da ba moi thokyo hadi security leriba hospital ne do mi ma chapel shoes yaw da bi da thokpa matam da boi security na kadabagi pharaga hangdabano adagi moi leite na hai ta di moi police complaint to thok tabra hospital mi ma admit toramani na adu sumba je chingna ba le du hariba koin ahan ba knowledge park sida missing report piram ba je moi anak adum nakna de hai ta district am ko oibna adu moi masen da pau phaudok na di je police ka yawraga tawbra hai je am chingna ba adu hadi nexus amoina hoi hujik matam da di dum so sang bu moi gunda geng bu oi tar dum report sabas dung ngam ni khale kasuna tabai da adu hospital bu mana ra ga de do kyam chumbono habido dum dak sar Mohen na budi dum haibi ko do aina sum chingna jabai wani kai gum moi report to sajalam tar ga di haibe je
हाइदि अइना 13 नुमिता हुजिकी हाइ हॉस्पिटल चंगजारे दुगिदे मोन थोखरे हाइबदे खोजे पुलिस स्टेशन अनकपदा लोय हंगजाय 13 खोय 7:30 pm दा खोय हॉस्पिटल याउजारे अदुदगी हॉस्पिटल दा खोना CCTV फुटेज येंगदना दगी लोकल ला हंगबदे पुलिस स्टेशन सु योक्सनजे हाइबदे खोजे मी इमाना खोय 13 मु खोय इचिनाव कजिन्स याव मी 13 मु जे खोय खाइदोनागा नोय सि पुलिस स्टेशन चलो सि चलो ना अनकप लेबा पुलिस स्टेशन लोयनि यौरुरेबा मोन खंगदे लोय हारकपनेबा तांग 13 सिदा अदुदगी खोय पुंग अमा मखाय अहिंग जे थिरमे अदगी ऐसी थेंगे हयेंग ताना लाजे हारगा कोई अनक पर नोइदा कोई नानाव ममानब जिं खरले मोइदा ले कोई माना मंगा जे दुदेदी अयु तांग 13 अयु पुंग 9 जिदा कोई थोलकपदा फोन दा कोई फोटो लोइना हापगा लोइ थोले दुगा हंगना कांदा सुमाइन तौदना नुमित 4-5 मंगा सदा हसी भागसा अमा लेरमबनी अन हारकपदे इन डिस्क्रिप्शन हंगकांदा याम मानबा मानुम तो सेट किबा ड्रेस तो अदेदी सिदी अमनी का कंफर्म तागी हाबदे हंगकपदे चाप मानबा इंफॉर्मेशन जे पेपदे पुलिस स्टेशन चपनेबा सुम कांददी ngarang 13 नुमित चटखिबा पुलिस स्टेशन जे चंगुबजे चाप मानबा डेट 14 दा चंगुबनेबा अदुना होय लेरमे न हारकने होय मोय स्टाफ मोय चेंज तो वा याम शिफ्ट लेरमे याबको अदुबु मोय कनो पुलिस स्टेशन याम चावसनते मोय होय 30-50 रिपोर्ट खरदे तुम खंगुम 30-50 लेबदो साना मरी मंगानी सोबने मोय मसिन दा वरी तौनरबो यायन खले अदुगा खंगदि खंगदि लोय खमकपदो मोय मचिन मेन बाना दान खंजे ओके तारीख 13 दा खंगदि हरमगा तांग 13 चब मतलब द सेम पुलिस ऑफिसना रिपोर्ट से कंफर्म तरपने ओके मरमदुना पुलिस अमदी डॉक्टर सिंह मानरगा ngsaigi khoi organ trafficking organ yonthokpagi wafam se leramba ya havne to postmortem ge report to sukara no rik toroga masi created or ambasu ya havne duplicate sabo or ambasu ya havne madubu adubu hoji khoi police khoi manipur gi additional DGP su hayeng chalagani delhi da duga masida investigation da saru yagani havni na duga manipur gi chief minister na su khoi gi UP के चीफ मिनिस्टर कोई बीजेपी गातनी फोन द वारी साना रहे मन याम फ्रुटफुल और पे है हौजी फाउगी ओइनदी कोई मणिपुरी मचा सिंह मणिपुरी मपान द सीखिब मतमदा हौजी फाउगी ओइनदी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट सिंग सी पॉजिटिवली कोई मरम से मयाम द लाक्तबना मयाम द सु हौजिकसु अदुम नुंगनांग खरदि लेरी ऑन द नोब्रम तलुजे के ब्रेक याम थोंजर के इंपैक्ट न्यूज़ पु मेंग तादोलेबी Welcome back. The Ningir base Manug Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manug Hunata ngasi khanajar meba si Noida da handak ikui kui dana laikhidaba Pravish Chanam gi matang dani Pravish Chanam gi misi si karam thokibno mahaki mihat pa kanano habdani mihat pa singdu puthokpiu aduga mihat pa singdi khangdok nobge damakta CBI की इन्वेस्टिगेशन तहन भी है अब हौजिक ओनदी यूपी पुलिस ना मरोइना नोइदा पुलिस ने याम कन इन्वेस्टिगेशन तौरी मणिपुर गवर्नमेंट के साइट की सु मणिपुर पुलिस की साइट की सु एडिशनल DGP हयेंग इन्वेस्टिगेशन सरू यानु के दमक खोंसा लगने है अब मतंग से उजा बिजोय तक मुलाक चनगी से उजा मसी कोई नोइदा पुलिस की याम ओजांग साइट की नोइदा पुलिस हाइरिब एरिया दु द याम फजना मखोई की इन्वेस्टिगेशन तौई है अब हौजि फाउगी ओने इंडिया के ख्वाइदगी चावा बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्री सॉल्व तौदन लैखिबसे ROC मर्डर केस नोइदा गिनी मरमदना हाइरिब सेम नोइदा एरिया से अमु हंदकी अखोगी प्रवेश की मर्डर केस अमु थोक्तोइनी मरमदना मसिदा अखोइना नोइदा पुलिस त कदाइ फाउबा थाजनिङाइ ओइगदगे हाबिगे क्वेश्चन दनु करि हाबिनी अखोइना थाजदबैदना तोगाना थंग्रगने होजिकी लिबिरि वारी मयाम जेदि मर्डर से फोर्ट मयाम उरे इराय नते फोर्ट आइबदी को लेक्सेस लेरे सस्पेंड तवरे दो तोगान बनिना सिदिदा अखोगी इनफ लेरे हाई फातब आयो हमने सिंसियर ओरग थीरगदि फंगदो पोन आतनेबा नंबर 1 अखोगी लेगिद्रिब नुपाम चासिगी मोबाइल फोन पर्स न सिंग ममानंद सिनर मिना करिगिनो अदुनो अखोना पुलिस मक नतमिना इन्वेस्टिगेशन की सीसी तबदमने याम कन हाइरुबदि होजिकी स्टेज द नुंगाइतेबा अदुगा होजी आई पावम दग तमजगे सुमाइदन अखोई नुपामसा प्रविश चनम लैतबी मतंगसिदा अतोप मैते मसाम दिल्ली दो मिसिंग की लैरिएबा तावरेम बिनटू एना सी एगोंदा याम थेना आई सिते लक्सद्रिंग द पाव पिरकने ओके अदुगा आइना पाव फंगजबदा मसात अमदे अतै संस्थान मेम पुल्लगा मणिपुर भवन की ममांगदा मोय म्याम प्रोटेस्ट तौरिन ताइ अखोई प्रवेश चनमगी मतंगसु अदुगा तावरेम बिनटू की जो फंगद्रियो माजी मिसिंग नेबा अरे सुमाइ तौना मणिपुर गवर्नमेंट पीब प्रेशर से रेस्पेक्ट तौरकनी खले अदुगा चलिबो ऑफिसर से जम हाई रैंकिंग IPS नि सागी लोकल पुलिस ऑफिसर नते इंडिया की नेबा सिंग हाइजर दको अदो कनोने मोइना फजने इन्वेस्टिगेट तौरदि मजदि इराइराना सॉल्व तबो ngamoni खले अदुगा मिसिंग ओरिबो जी की तौरेम बिंदु की मतंग दसु टेक्नोलॉजी जतक बतिक चखले मसागी मोबाइल यरमगदि मा काय काय लगी इराइरान ट्रैक तौम मोबाइल जी मुथतगजु अदुगा लैगिद्रिब नुपामचाजी मतंग द कितंग नुंगाइतबना मागी मोबाइल से मागी क्रूशियल मोमेंट मसादा याउगिदबसे आइना सम मोगी क्राइम इन्वेस्टिगेशन करि करागी वारी सम पाजबदा मोबाइल जे मुथलग कोइपु पोरती
ठीक है ना कदी माजे काय काय चले से पुलिस ना लॉय ना खंगदो क्राइम सॉल्व तो यम लाइन उइबो अरे होजी राज ना हबी बा नोएडा साइ एरिया से अनसॉल्व क्राइम हम लई दो मधु आई कितन डिफर तो नहीं इंडिया की होजी फोगी इंडिया की बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्री है तो सॉल्व तो गम दब क्राइम से आरोशी मर्डर केस है सिंगा का ओके यूपी से क्राइम तो वेबो एक से ममांग या दो से तो गवर्नमेंट के ब्लेम गम तक जरे को अरे को नोएडा दिल्ली से एरिया से फ्राइटनिंगली मी चावरे फ्राइटनिंगली मी यामे दगी लोकल मेन ngak ta leibo da ma ma khang ga ba mapan da gi thomjil lakwa ti state gi lak ba ngak la ma sakki ba ko yam seng na da crime tau ge na khan ma mi gi di akoi gi dry powder cake ki stage da leire Delhi amadi no da akoi NCPR kana se national capital area se adumuk da akoi gi capital oi bani na noida hai jo ne ma chu Delhi gi security manung chalak bani na crime detection amadi investigation de kano ne yam matik sa inkhali araga hoji haijari ba khoi atopa nupam cha mangi si chu araga lagi de bangang si gi su makata na khoina yang na ai pasa na hairu budi yadra ga ne I think irai la phaw ya gi letti le okay let me am le re matam changja batar ga so soidna khoina gram ma thaina angata me ye ka na point hum ye pa ya na haini ko sidi point ku thrai le re okay lit si di isen har da injury report si ta Mohen haibiri ba bullet na thomba gi theory do dibang to wi ai ari hospital da mo gi lapses me am le re ara ga mo gi khwai gi chaw mistake se low na heta yare na cremate to thom se body se identify to no relative trace to no hon gi dal se masi ma di yam chaw na ching na ba makhan gi khalo di ching ba si di masana yum to ne ara da ina khoi party gi side su akoi gi government gi side su cm na su my constant sympathy with the pressure is PB okay this kind of thing should be solved and must end once for all okay uza Mohen dong la se uza ngasai gi postmortem gi report su thengna bire adu hojik zada hanjin gi hojik report si ngasai koi gi Ravikanta su takpi kheba masidi asemba ma sa bam ohel basu ya habagi chingna ba amde damuk leri adu kai kai ngasai as a doctor oina postmortem report kumbe ko rik tong nati okay ko atai ni triple khande postmortem report se whosoever doctor na to the postmortem report the rig to the doctors regard dead body ko dead body never speaks a lie ebo labor gi ko gi hypocritic or ta kai de labor ni na ba no doctor will rig the postmortem adu uza mamang da su ko gi Noida area se da ko gi kidney lalon ba yam chaw ba scam ya ai kanu se Hojiki Nithari Highway area. This is a very notorious area. Hojiki high river crime sigi. Atagi sahi taram ke mang da koli bam angang mari tamjalla hatlam bagi skeleton ga aru sigi mamang da adu problem okay bani. It is very notorious area. Hojiki high river organ ge ga se yamna singna ba yam thokpa yamna vulnerable area ne. But particular case se dadi makhoi gi doctor gi examination report external examination da kakpa hangdok pagi leitam okay tatpa khopa adu natara abdomen hangdok ki pagi leitam ni na organ transfer nai bisi tawna be damukta yam thuna tawta ba adu tawdri the panel of investigation jin gi isolate typing blood group HIV hepatitis C na sing bagi screening panel lama sang manina eta sirgan da lokthok sia pon organ transplant and after completing panel of investigation it has to be done simultaneously after the immediate operation to lokthok to a procedure do organ transplant gi haija bai wadani aduna lokthok kan da proper gi hangdok gi evidence ma laitre doctor gi exemption finding da are both side violated kidneys are consistent I am clear cut not to re aduna ne ina adu boja adu gi case to wapum do jan thambiri mayek sengna adu bosi hanjin gi ngasai gi mingsan bagi admission report hai tare madu da admission report se nongala badadi ma su gyan ta bagi mami tare ha ta ko jat na gi missing ga thami marabadar ma gi maming ga se ikhalam bazala ikhalam dre maming kam ti ram dre unknown ne dum laire unknown laire mana gyan taram matam siga doctor interaction to drabra okay ma cha thok cha sin to matam sida ma doctor sing interaction to drabra kaino khangde maming sida unknown ne adu bosa ko nungdang da magi pukhat pagi visual male koi hospitalized to bi ahan bagi hospital gi bed ta phamma ma lay adu da ko gi mobile phone video number gi mami sutari madur ma phamma ga lay ba habis kitang di conscious rom dong male madur ma mami ma te phamba lay ba siga mingchen ba time gap le rom gani pistol lay ba disorient amna pham na ba hona da pung mari manga sangan
situation mo na tambay matungin na adagi family desu ai mai look to am staring oi look mo na normal oi da ba tarang da taw ba meteran da haita di ma sak ramak pa pocket money bag yaw da ba mobile lai ta ba adagi anxiety ko mo the psychological breakdown insecure feeling am su leranguni at that very moment koi alcohol gomba koi any drugs in abagi atu me report ka dileram deu jam sida masi to very frank nang especially hangam ne khumbadi khummage makoina sigi point simadi I skip to further right because they found some positive findings ro hoji koi Ravikanta hai ki ba masi pitch story se spike to brava has somebody mix something to cold drink tani khangde beer tani khangde sp gumba se spike to selabra cocktail to sangraba otherwise pitch scissor to roi alcohol intoxication will not cause pitch scissor scissor to reach some tablet must have been spiked to his cold drink la beer nobody knows adu ki chingna bada su koi mayam bada koi Ravikanta su hape dum leibiri maram hojik chingna basi makhan makhan doctor hospital da su doctor su aduga police da su leire habne du matang sa ista koi gi sakchu manada bagi ari ngasai maming mathabo iram da unknown ani iram mani na koi sakchu manada bagi koi hanagi racial discrimination su khara leibani na racial discrimination natraga su handa kisita kanam ta leitre phone number pau leitre magi id pau yaudrabni na masidai kita aku ida supportive oi da bahai tare even aku thiba humba chalu matam da police da missing report tharu bada hangu bada mayam support tor to base sigi mami su chauna ta en khambi bra kari having wagi samna habda uski concern no meta mogi sida ben cbje ben adum yaw mana hospital la kan su yaw do adum pram ku yaw ngodan khale do kai hospital la ga di thari ba ben do yenga natraga sakta yenga actually swagi minate 실컷 없이 하베 얘가 오르나이저들이 근데 뻔도 비람도 좀 방간이 농아라가도 미우스 라가 police도 하야 바우다 아도 뭐는 컨택 또 돌려라버네 그래서 미주 뭐 sak만하더래 아도 뭐 컨설트기 베름수 하빠니라고 얌라이나 강배도 뭐나 careless 하게다 나트라가 강데 뭐 그때 दरकार लेतबगुमना खल्ले मोजे अखोइजे मोइना खोइजे अदुमाइन तौरगा केमता पाउ पिबिदबा माले अदुगा अखोइ डॉक्टर अमित कौबा मियो यमा खगना मासी हॉस्पिटल दे एडमिट तौबिरमी हाबि वफम जुलै दु सीसीटीवी फुटेज दे इंगमतमसु मियो अहुम गुम्बा स्ट्रेचर इल्लगा पुसलपगी ममी ताजै परमतुना हारिबा मियो सिंगसी मरुइना डॉक्टर अमित सु आइडेंटिफाई तौबा ngambirabra हजि फोगी अन खंगबिद्रिब्रा करि हाबिनि डॉक्टर अमित से मसक्ति छैनद्रि दुगा फोन गा वर कनो तौर फोन वरिदि सानरे दुगा आइना हेक्सदा ननाउगी अस्ति की थोलपा टाइमिंग दुदा खितंग खेनाग्रे हादि मान नोंगालगा अखोइ आलेबा काजिन अखोइ चे होय तौर मो एसपी ऑफिसर दि मोइ पुल्लगा वरिदि साना मालो मागी स्टेटमेंट नि मतुंगिना माना पुखत पिरमगा थानमे दुगा हजि वीडियो जना माना हिंगना पुखलंबनी हाबना मसागी प्रूफ होजना बा मोबाइल द नंबर वीडियो से ताना प्रूफ होजना हमने हाना तवयना हाइरि स्टेटमेंट मागी ओके सि मतंग से डॉक्टर अमित की मतंग से ओजा मोहन हाइबिंग माले हाइबियो ट्रीटिंग डॉक्टर रविंद्रन हाइबदी कनामतन पुखलते गेटा सीजर तो पेशेंट में ले क्लियर कट माना एम्फेटिकली है पुसली से एगी हॉस्पिटल की staff signal injilakuni hai this is the version given by the treating doctor adunani amit kise difficult to swallow amit torumta di mana porpune ei ni porpune aduti ne mana hi kone affidavit pirambe patients mai torumta ei ni porpune sinaram go do sinaram deva okay injil acd hospital ki staff hoigane ba pusal acd according to the treating doctor's version ai si point ne clear cut मगोंद हंगरी से कनान पुरपुन नंग कमाई येंगे नंग नाक्ता कमाई योर एब से सिंगल से आई कटना तोरे कइनो मतम ददरी हुसोब पुरे से इन गुड फेथ लाइफ कनगे पुरपुन एप्रिशिएट तौनिंगे बा दो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अदु एंगल से याम कुपने एनालाइज तोर खजानी बिकॉज़ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट होय रे ओके मफम द मुक्ता अमित सोलांकी ने फोन तोर कान हाइबे से कन मफम देगी डॉक्टर ने पूरे सन बी बने हायबा अदुगी नॉलेज से इगोन हाना लेरबनी 17 दे फोंदो लक्त्रिगैदा अदुना 14 द डॉक्टर रविंद्र इमरजेंसी मेडिकल फ्लैग वाली साना कन याम कन्ना हंगलेब पॉइंट सिदन ओके डॉक्टर अमित हाइबसी अदुब गसाई अकोइ रविकांत ताकि मतलब डॉक्टर अमित सेना कोई प्रविश हॉस्पिटल द पुखलमी हाइबगी एविडेंस ओइन वीडियो से नंबनी हाइबगी वारी साना बदले इसाना वारी साना भी ब्रकना साना को तो आई आदा दिल्ली द कजिन सिस्टर ले मोइगा साना आई ने सोमदा थोलकपा मतम च खेनाग्रब आइना
थोलागा मोने नोंगालागा वरी साना हो ओके हुजे तोंगान बा एविडेंस मयाम ला हातारे लीड ngasai sta khu एविडेंस मन तरगसु लीड मयाम ला abnina masi solve to budiam na ludong mandi habi wafum dunia do aroi boy nai khoi Ravikanta Chanam ngi hoji khoi Ravikanta dagi family na pambi basi Manipur government de yam chawa sebam lokhot pa ogre hayeng ma additional DGP thani habi wafum dare kari no pambi sikitang habi kari appeal to bini ngasi gi hoina Facebook to thena jabada khoi honorable CM na togi je yam no penja dori je sumain to dana yam hen strictly monitor to baje soina CM gi side su to bnena yam no ai je duga sigi mathakta moi UP gi police side ai moi de ai thajaba su tam thamdre okay aduga soina Manipur side gi pressure sum da piraga CBI da or su sina biraga di hena chap chaba wari do khangadran khale do kai gumba sumba organ trafficking or targa di han mamang thoki bare tung thola ka da su kan mangam gadra na khalle okay number 1 UP police to sumta thajad have ni number 2 ha khuje ki police ki diversity te ki samasi na re timadi moina putholai ba bole na thomne se oza su experience to bire maside shoy ending dre I flatly reject their this claim of hit by this bullet hit to this is diversity tactics mana asi putho aduk to have to gari ne thomadi cool down diversion to rani he human psychology do adu sizna kana kona cook up to ba stage manage evidence ni ega disa driveram dal pa changa pirang ui hai ona hai ga to hon be aba anupi amani soli singa mani pithoga koi su hoi kai hai ga do bagi theory mo mal ba kai no mafam rei sat laga mi sing do wari kanna sana jai ba togan ma mi sing do aduna ne ai flatly reject their theories police noida police ta sungna thajad re ofum se mayam ban hai bi rei mayam ma sa mak chalaga police sing do ko nungti wari chanu ni ngasi jalu badana khang dia raga nongala ka andana confirm to rei ba dum police se mayam se thengna ra bani na noida police no sungda thajad have ni noida police ke statement se kya mayam na manada bagi have se dual oge have se jo oja Mohen takpi khare ma to bullet na thom jamne have gi wafum takpi ri madu phau badi bang to ya have gi wafum lere ma so noida police na hoi khoi Manipur dagi additional DGP budi cha tore to noida police sungda thajad ramne to moina torok to ba investigation se koina krai phau thaja ga dagi have gi yam chaw question dumani kari have ni oja sigi matang da koi policing ki family na thajad ramne noida police lethargic oi ba sigum baside koina side is thene every state thene but yam serious case and the CM na to bagi DGP na chai dhara ganda hari whole police station na the involved person je law and transfer to suspend tok tok ngami and the whole investigation je new team the pirak pe ai when CBI is in the da or mo is CID department and special branch ka yam lai dina and som da gi khoi gi CM amana pi ba na request da soidna magi UPCM ta rokani adaga drastic change amadi yam thun udre khale adaga chatari officer akoi Manipur arrive na tema sama investigation karino procedure kaino phajana khangmadnu wo sene IPS officer akoi sidi da additional DGP yora ineba ada pham doibe any IPS officer gi mana seniority phajana leramgani ada mana khudam mithile talakpa ada cooperation pidragadi he can always report back to our CM to our DGP which in turn akoi UPC CM da UP ki DGP dong tarokani makoi is it mangning da banina darkar raga di hosiki mayam na pen red tragic the way diversion techniques the whole team se I think they are in big trouble ado baza ngasai gi police tab family na thaja da bam su leri aduga number 2 ngasa organ transfer gi somali habagi wafum su lebani na masi karai phauba ojam fuji bitak piri yam kana thigal ado racial angle gumba la oidra habagi question sum leri kari having racial angle la ningai liti da la ningai liti akoi meti masa ma panda libna akoi racism gi matang ji ta pusla ki dawi racism na traga su racial angle haipe yeng na basang ma yeng na da yang de kai da ai samak su ma panda yang koi lejer ko satram ni marak tas lai go okay lambi da sarok da kari da to driver ko kuli ga ma khana da racial ke no budi am thingnei ba but whereas Delhi itself akoi anti racism ek mayam pass avre notice ki any satram da chinki ka hairu bok pha ba offensive gre police force ta Delhi police ta notice ki mi mayam hapsang re are special cell kya thamdana government gi side ta gi di ai di racism ma je lai je slightest kano acquisition lak no hot nagre ba but still on the street adaga Delhi ba din noida areas gi ai ngak pom lai thaina khona chalu matam di hoji amu chalu kana alag phung na sorome gali ma phung marang khang da ba amana phauto ko to kiningai we station lai masida
अखोई मणिपुर मचा मैम थाजन मसे इदि अमरो नुबु की मैम सेंग नारदा मोने याम हाइसिन बदि नेविगेट तौना मम तवे आई सामक सही दु याम से किनिंगाई ओय मो ले होय किनिंगाई ओबा सिचुएशन हैबने तो मणिपुर गवर्नमेंट की माइके दिगि याम होपफुल ओरी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन तौरी अदुग मणिपुर गवर्नमेंट की साइट की सुकुई एडिशनल डीजीपी थारगा यामना निंगथिना इन्वेस्टिगेशन तौना बगी वाफम थंबिरि मबदन यामना होपफुल ओरी लाखदम नमित खरनि चता अहोंग मखरा सोयदन उब फंगन हैबगी थाजबदि लेरी अदुबु फैमिली की माइके दिगि नोइदा पुलिस थाजब अमदि लेत्रे अदुगा मसी कोगी organ trafficking organ removal की ट्रांसफर की वाफम से अरंब या है बगी अकीब नुनांग अमसु लेरी अदुबो तोंगा तोंगान बलिट मयाम लेरबने मसी नुमित खरनी ददि सोयदना मसी की रिजल्ट खरदि लागने हैबनी ऑन द नोट गसी वनदि मनु हुनगे थरम से मतंग सवाद लेशन जरगे गसी की थरम से दा रविकांत ओजा मोहन अमदि ओजा बिजोन लेंगदिर थरम से बथवा हापि की बम मपुंग फान गेदमता अहुम पुथा च फोंदोक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मशीन गसी की मनु हुनगे थरम गसी की एडिशन से करम तो बिबगे खत खान बिरप यागने कोई मेल आईडी impact tv news@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback tha birak yagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari